Bali man na nakapadasan ti may sakab sa ating kay mga ganita dito drama ama ng biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Mylene Aguilar, Geraldine Bautista, kan ni Marita Coquia, dito San Quintin, Pangasinan. Manipod kanikab sa tesisan na pudnanagan ti may patangatang kita ang drama akapadasan. Kastiti ko nana, dear man ang biyanang, nalakaak nga gungungat, nang runa na damang takaw iti mulak. Aday di pasama kajak malipatan, kat adapa kay naigan na iti padak abakat akarubak. Kat day tangarod ti pagtarayan ti istorya, rugyak ti agsalaysay. Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay diti paraangan nyo? Nagpiksa ti busis yo, manggagaging kay di kalsada. Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di dapay mutam mo ngay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kit di atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayong tumot at damasapol na kadakwada. Papaadwak nga ron ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga karadawat. Matangkanan lang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay naday ta ka manen dyan na. Kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di taon nagtibalay. No jak pa'y nangag taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayo iti pangaldawan nyo tando ti linutok itay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan na, balasang ko. Di mauasak man balay ni nanang nanaloleng. Umanungat manon. Ay na, ni Ramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga atinukol na. Anya ngay, nakangaglakag nga rudan ka ni nanang mau. Ay, anda nga imimot ni nanang ko, nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin abunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak, nana. Sumana o, mangag amin ti karuba. Ay, ne, agmay-may saka yun sa mananita, nana. Pimanaw manan dyan, akyo? Wala ba lasang kaw, ta, nagpasyudad manan. Tanay, ada trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit anusan nyo man na tagmay-may sana na. Wala balasang kaw. Nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabaling kang damag ako. Nay, apay, asino kayo? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalang na damuyo ang mabali na maabangan. Uray italanga rabi. Nadadailan kami ngamin itilugan kat adayo pa tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang wanuan niya. Saan kami akas tanana? Kas makita yung mat, kadwak pa ito'y ubingkaw. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo da kita. Amangan nubaro ang modos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pay mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mo't ti pamasay no kayat dati agbiro kay jay sentro. Ang sa bagay, sumipngutan. Man-mano tilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunig kayo pa'y barok. Ay, sapay laylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sintro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Akat umyan kayo pa'y la dito'y balay, ah. Uray katagmay may saak mo't dito'y. Taada ijay syudad yan, ako. Angam na anusan nyo ato'y nanumua balay may. Tabasit, kan sana simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad.
Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ana, agyaman kami nana. Nagsaya kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit niya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin dita ubam nga ubeng. Madlaw na bannog iti biyahay. Mala, ayabam di asawam ijarwar. Sapay masikugsa. Kaslasan mo't matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog tiyam muna. Ay, kastaya. Mala, pastragam nga rodon. Katipagpabalay yulatan. Paspasin siya kayon Agyaman kami nana. Sana bali, tano matarimaan tayo lugan may. Pumanaw kami matlaang. Andan samat sa nga ili ni Nana Luleng nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan mo sino dagi chay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak dita arubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan na kano'y tilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon nga'y numanagdakdakas gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong ni tabalay na kapakanan na. Kurang na lampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunambetlan bak nang mata kundi tulong. Angam kasla nasing pagmadagili sa nga ili na nanang. Nagisam damot italim mabasa kichay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaang. Agyaman kami nana ha. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami niti balayo. Awanan yaman na barok. Rumbang latulungan dagitag kasapulan. Sana may satal daw kunada nga road. Nagsaya kayo nana. Aywan, awatan nyo na ito Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery ngayong batiyaw. Alan nana, awatan nyo kuman. Di kaya babain. Intong sumaron no sumarong karak tumarin. Kita no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin no kas niya agtulo. Agtagtag gayam ti bubong yun nana. Ay, wan nga rod Mamin apulatak nga maikat mo lata. Kansa na balik na damot timba amay taya. Narwa makaon. Mano matatawa na nakasto ti balay ko ngay. Alangaron nana, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, baraw. Di ka la nagpanpanunutan loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakas. Sapay agmay may saka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanya. Katimbag ko ano nagbayad da mag... Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan nga ipilit damag. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasot. Madlaw ngamin ako repot da gijaykat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da nga impilit damag. Trismel? Ay sus nagdakalan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat nga impilit damag. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay ko matinakiturugan da. Adda ko matrismel ko. Ne, apayan. Adamot ti agsangpet alan landok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarimaan ta balay ta. Agam, kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ta anak na. Imposible. Nanang, umayap man. Ay, Jana, imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay nanang? Sino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay daluleng? Malagip yu jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan.
Isuda ka nung matigimatang kadagita. Anya, Nasingput gayam dagi at tao nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damag gayam. May sagayam nga arkitek di lalaki. Kan ado tinigusyo da. ha? Kunak ano mang limlimo dalaang. Ngambak ng damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya nanang. No amok laang akit siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale, tainton sumaruno amok ton. Ay, sayang atalaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga raud. Isudalatan ti makakaamuan ang disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga minida. Ngam kitday. Saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwada? Nga magpilit damo ngamin namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaang. Ngam saan ba't gayam? Pudno gayam dya ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wen pudno launay day ta maritese. Nay, asino nga tati tataulan ti aso? Ay kita man di tatawa. Asino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita. Tumalang kiyaw damay. Kuminita da iti aglawlaw. Kas lalangada ti baknang. Amangan no da ito'y matantigun daway ko ang matulungan. Tiyan mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asit gakman ita. Anya ka di ti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kapsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Ket isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo, kamusta? Kastamot ka na kayo. Doon kan senyora mo dagitoy. Ay na, iso talakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. What? Agberbero kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwa. Ay sus, sapay nagdakla na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot ngamin ti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papananyo ako nayo, sir. Agad adventure kami lang. Kasta lang aminin tiliw-liwame ng agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawan ti panagbiag may. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makilagos ni tabalayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atang. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat. Ay, wan kabsat. Awan kaduam intoy. Agmay-may saka. Wan tanang asawan dagiti anak ko. Aday ti adayo dyan may isang anak ko.
Kat demot may sa, inasawa mo lati taga dito eh. Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga ron bukod da na balay. Nanay, nagadubot ti appliances mo. Una, ngam tidaduma, saan mat amaus-usar. Ngam brand new amin da kita. Kastaya. Malaa, ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita, tagi na naak mutin. At damutin inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran niyo. Ay wen kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Ne, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglo pa'y day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, ah. Nalangaron. Inka ginanan kapsat. Pasensya ka ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan eh, makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorya na. Adan samad sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Asino nana? Jack amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo tamo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put idi parbangon. Jack ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita jay pick up alugan na napan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi nagringak. Awam matan tay lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagijay sa nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man asino dagijay asa nga ili na. Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak anak karing. Nanang, ayan nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay aya. Ay, bumangunak man laang. Ay, wan, nagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Nangipanan nyo kadagiti appliances yun dito balay yung ay. Nangikabilan nyo dyan nagina-avace yung. Kantay dakla TV yung. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Tiyak mo't kinot ko ti dagitay. Ayan dagitay bisitak. Nakita am. Bisita! Awang mo nasang putak dito balay yung. Anya? Hawan mo't tandagitay bagda dito eh. Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan yaw! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talangada mo tibak nang. Anyat amok ngay, no isuda mo tibak katulong kanyak. Kat papintasan da mo to'y balay ko. No subalitan datin tulong ko kadakwada. Anya? Ngamne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak ka rin. For the first time, anak ka. Ala, amangan mo't no daing paangot da kada kayo. Iso na imas titurog yo. Anya, ay, kastanga-tanga agpaisaw. Ne, ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante nga ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina, Jay Relo. Tainted ni kasinsin ko day Jay from abroad. Agbalor ka no iti 15,000 pesos day Jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo, no anya pa dagiti mapukpukaw. Tayin tayo i-report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay kunak nga ipatawid ko kan ka day Jay. Pakalaglagi pak day Jay iti panagabrod ko iti. Kan dagitay impausar ko akabarbaro nga ulas kan pungan. Awan mo tan.
Ay nagninamot laang dagichay. Saan asinsinan nga ulo sa nako? Ay, kat inalada siguro amin ang napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa'y tidaduma na pukaw. Taintay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kantasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukusdan sa amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay. Tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo nanang. Nagpaturog kayo ngamin dito balayo iti saan yung nga maam mo. Kanay baga ni Nana Loling kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga dahil paangot da kada kayo. Iso na imas ti turog yo. Mas daawak nga rood ta narida makmet. Basit la karasakas no kwakit makariing akatagos. O sige, intay nga ron ag-reportan nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamakan ka. Amo ka, katkatawa am tiliklikod Loling. Ay, saan mo tama, Ray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Agam, adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sa anak ama pukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng anasingpot amak nang ama sa nga ilik. Kitpatsik ama tulungan daktumot. Naimbag nga orasyon, Nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti Loling pilaryo. Agrupro pamit abak ng daytoy. Di alas. Kan nagpintas ti bagna. Nagdadakkel daritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loling, madam. Adda ngamin papa itad na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo tun di balayin. Imayak idin ngam nalipatak ko. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loling, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umatoy balay ko Saan presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loling. Agpinpinsyon. Adupay katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtidam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y lamang manganday to'y. Di mo lamalmalpasan. Hinibos nan tilinutok nga adubot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan Ayan nga itay kunam nga itulong mo kanyak akwarta, ma'am. Dagitoy man De, resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita korta. Ay na, impamulmul mo mo't kanyak dagiti resibon. Apa yan? May kabakit. Ay, di na bakalan pangas. Ay, agyamanak. Naisublin ijay mental day jaka nakak. Nukasta, kanakam day chay Loling. Wan, adda pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil, mas kaawak nga ron tay may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito ingay. Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaan, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaan na, iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga may ditaw eh. Anya, dandaninak pinatay da di akanakam.
Kunakla no agpaiso abak nang agbalamag kayam. Hello gagayam! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat sa alisan na pudno nagan, ti may patanga-tanga drama ita. Ngam shoutout mampay kani Dominic Musuela dita Malaysia, Jomina Aison from Tumana, kani Vin Balestra. Kastimanti ko na ni Kabsat Sali. Dear manang biyanang, ada kabsat ming ampun kat kada kami ngagkakabsat, jay ampun tinapintas ti biyag na. Isu nga amin nakasapulan mi, isu ti asitgan mi. Kat gaputan na singpet, gun-gun dawayan mi mataytan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? Ada kami ni narabit ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rod manan ti amin ije balay. Kahit anya kumaita. No aggrocery, matek. Adamot bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag mo saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga Leia. Haan mat nga kasya tibiyag datad ta, no hangaga po kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din ni Leia. Isu nga rumbang lang nga agsubad datad ta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kay. Nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot nga min iday tinakiasawa. Naimbag ni Melia. Tauray kaskasanaw, nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat nga men ni Manang Mele. Ta nagtrabaho iday, bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Dahil samat nga mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaisaw, marisalay. Adak manan Manang Mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak Manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanay imbag lang nga pang ikabilak iti groceries. Tanay, awan man ang damin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Ha? Nala, mapanak ko ni dya kusinan niya. Takita akno niya dagiti awan iti balay ta iso ti alak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak iti kusina. Ay, nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agreklamo atan eh. Laglagi pa Manang Mele. Amin nga datadta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kasto ti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Uwan, jak malipatan da itasali. Nasaya at mat nga ruda. Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan makat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan matan dagiti grocery nga insimpak ni Jay Cabinet. Ultimo kape kan asukar awan matan. May samat adilata kan noodles di nabatin. Kuang aminan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bigat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay tinaggroceryan na nanang. Unay matan, awan pa imbati na. Kanayon mo't lakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, baybay amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, wan gayam, adantay visak nanang. Inton umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Wan ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ngam, ay, madanaga nak. Nang runakat da kayo laang timabati dito eh. Naimbag kumaano tsaka mo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amang ano nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam nila nga anak mo Manang Mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa mo nga nag-abroad gayaman.
Umadungarod man ng tikwarta, mama nang. Aywan, sponsoram to man nga rod jay cake ti apukok niya. Ag birthday ngamin inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sakanto akadagi jay mangyawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leia. Ay, sige Taibag aktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa yan nagsweldo? Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pakausaran dayjay. Ne, may muta na kamin sa matan. Ay naman ang mele. Nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kunti makaamu iti cake ti apukom. Kanjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Ay ngam gapo iti kinasugador dya amam. Ay awanan. Nailakon dya daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-batay. Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na matlaang kadikadakwada day jay. Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadaldala nga rudol. Ne, ay niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo daytoy basit ang nagsaadan ti balay tayo. Taijay tayon balay da nga agnaad. Ay, uwan. Wey, mayat data nga suggestion mo. Maaddaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti day di adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwada day jay. Ni, awan matiam mo. Nasaya at noowan nanang. Tapno maaramid tayo ti kayat tayo. Nay, apayon ngay ading ko. Anya pa'y ngay ti pagnaudan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo ama nang. Di ba dagaday di tatangkan na nang datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat ti tinawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen nyo pa'y. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti ibagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kamen nga ag-iyan. Tanaila kon jay balay kandagame. Anya. Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa iti kawan ko ti kasta nga ramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita. Anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga rod ramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mo't siguro anak ko? Nabayaga ko nga agtap-tapal iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamangan no. Nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay Leia anak ko. Di nakpakadanagan dito uy. Adday ta kayo manan ngamin nanang. Kastala ka na yun ti mangmangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Isu nga glablabos na matan. Andiyak kayat ngagnanayo na kasta teraramidan da kada kayo. Isu na saysaya at numaylasin kayon kadakwada. Gumatang tayon iti bukod tayo alote. Tapno saandan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo man mat nga ilabatoy badumi kadagiti anak ko. Kantay badumat nan ani nanang. Malmal pa sa kunjoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon mo't tunday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ang ano diyo kaya tadi kay mo't pilpilitan kat. Ay na, nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta ang utda. Ay na, sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon manang meli. Sige kay din.
Sige, Joy. Ibatim na kita lalaban ita. Naantem te makamo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita, kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay katkankwanan iti ugali ni Joy nga anak na. Hello, Nanang. Apa yan? Agmalmalam ajak maawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag ak katsong batan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kumbre kama ipapalondri yu matan. Sana ya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang Anya? Ay nananang. Suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid na kada kayo. Wan kayo mat ngamin awan. No day bagada. Ampay man tawaga kida. Ay nasaan na anak ko. Gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawanda. Sadan tumanan isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da tadak diti adayo. Ala, di kagdanag. Lumasin kayon ton iti pagnadan nanang. Manuabulan lang nga awanak, anda kayo matan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kaluditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang da di nanang kantatang datoy. Isu nga adda karbangan mi Agyaman kay di atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumat timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay, no isidir mo manan ti panangampun na dinanang kantatang yuken kwa na iday. Nabayaga na nakabayad ni Manang Nelly kadakwana iti utang na naimbaga na ka. Dahil sukat nga raw di nakakaadda ng tartaripato kadananang kantatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipod idinaala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag kumaano jak amo ti pakasaritaan ti biyag yaw. Agtal na ka man mat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Mele. Paggarawan man ngamin dagiti anak mo. Pagtrabaho mi da. Tapno makatulong damay. Sana na ita anak lang nga anak tararamidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si katimang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan magtantay karatula nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mat naka for sale day taalote. Wan nga road. Saan siguro na? Nagbabawi da siguro. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay, lote tayo nga ginatangda. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. Adamat agdaldalos din Patakdaran da siguro iti building. Wano, anya man ita. Ay, awanan ti bibiyang ta ita. No, anya man taramidan da, tabagi damat tanti ginatangda. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kung tilote anya nanang. Ay, kat insagis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga ruda. Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga awan matlangan tinalo to. Anya tararamidam ngay Manang Mele. Nakailad ka matlat taidtan. Ay napasensya kan ading ko. Tanima ding amin tibagpagi. Ado tili na baak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan mo tinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango tinagpalingki. Ikanak iti kwarta ata siya kung ti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wen, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan Manang Mele. Kasta matan tilangam. Ay pasensya kan anong simbre kaklatan. Ta di kamot ngamin maure aromwar. Ay, Nestor. Masakit ka kaday? Mumuspusyaw ka mo. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isali apan nagpalingki. Ala, umay kan Manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan kan iji hospital tanay. Sa balin titsuram. Hello, Leia, balasang ka.
Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yung kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taura ang kakaruba tayo lang. Anda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngum nagiti kakabsat na. Nang runa ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang kaw. Kung ti doktor, ang nakaro ka no abanog ti inam sa aking mapsod. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipaw-itak to iti pagbayad yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang kaw. Kat, kas ano nga'y? Amo niliya nga da kay ospital. Imposible matano, han nga agipawit dan dya iti busbusam manang. Dakdak kalamati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tane. Awan masidan. Awan ti masapsapuli dya kusina. Unay kamutin sali. Dahil ta kadilaang tirantam dito ospital. Imbes ako musta ang matakamsat mo. Dahil tabat kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumatibag bagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumor ita ni Manang Meli. Katse ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Uraga sawa kayo no agimbag. Na. Naganas ka ti panagniw-niwat dahil ta akamsat maun Manang Meli. Ala, pasensya am lakuman, Nestor. Ay no kamsat ko la siguro dahil jay inarabis kaun. Hello, Leia. Apay mat nga pag-isula nga bayad ni nanang mo dya hospital tempaw et mo. Ninayunam ko mamat atap no aday gatang mete kanan me. Pasensya kayo, auntie. Ngamawan utang ko na yung baganakam kada kayo. Iso adidak mandaran amang ten iti kwarta kada kayo. Naa! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputan naka-abroad kan. Kunamatlan aday pampanakalmon. Auntie? Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo dya hospital kat awan ti pagyanan na. Papanawan maid toy balayan. Anya? Kasta di kayat mo di sige. Kay taak man telayang yo. Nagawa na yun na panagpuspuso na itaasalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agin Bayamon, Nestor. Awan tipig sa akon amakirin ni Kierpay kan kuana. Kayat ko ti aginan na. Nalamanang. Ano sampay lang tagnad dito'y bakante asilin dito'y balay. Sa nabalay, anda na kiti babae nga anak ko dito, yung mga sikasukin ka. Nakababain man. Ngamagyaman naklata, Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naidan nga rudin ni auntie ngay nanang. Ada ka no je balay da pare Nestor. Husto pa lang dya atap ko kat. Ada relasyon dagi je nga duwa. Nga ta nanang? Ay na, haan na nga basta pag iyanan ije balay na no awan relasyon da. Ada limad nga relasyon dagi dyan. Leia, anak ko. Adakan. Nakigtot kayo anya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Katamo ka marigatan kayong agbiyahe iti adayo. Ay, nanak ko, aya. Kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukar. Taidya iti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panan tayo. Sa dino, anak ko. Nay, adamot gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti kaaruba tayo. Kapay nga data dito'y anak ko. Di mo't nasaok idi akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamot ten bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na una. Nanang. Adda ginatang ko apasit ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya, ay na, jaklaim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito yan ako. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayong daytoy.
No kasta. Balay daman ang Melinda ta balay nga naipatakdar ita. Una nang. Ni. Nakaurnong nga rod ni Leia ha. Kat iso ti inggatang na. Kat, anya pa ngay. Una nang. Simang gaya man nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubuata mo na dagi dyan anak mo tamapan tayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Amang ano kagura da tayo. Ay haan. Apay, nuhan nga gapo kada lolokan lulam. Napintas ay atibiyag datad tangagi na. Day tatay saksak day ti panunot da. Si Mang Patkamat Gayaman, Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya, me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumot na sabat mi nga karubangan naggapo ito'y. Imay da kano na kay Sarabo. Nag-adumot bit-bit da. Ayan nga ti para kanya, me. Auntie. Chocolates, kan sabon, kan toothpaste. Ang dapay bado yun dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito yung sandal, auntie. Magbagay yung laki ti dito eh. Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayon auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nang usarak iti kwarta. Ha? Imot. Naka-abroad ka lang. Nagbalin ka matan nga imot. Saan kumabot akasta ti panagsasaom di ta ka anakam? Maawatam kumamot ading ko. Naawan maitid na akwarta. Tada ka nga rin naggastusan na. Limasto kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Tulungan da! Maururang di balay tayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo ti balay tayo. Anya nga mente nararamid yo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan na kita anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pa ilaang dito'y balay. Kabayatan ti panakaramid ti balay yaw, sali. Agyaman manang mele. Mabain ako mga mawan mat sa balay nga maasitgan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalang tiri kasing putan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo latta, sali. Iso adi ka madanagan. Tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan tinararamid yo kada kami. Day tangarod ti pagbabain ak launay. Nagsingpat kalata nga orekas jay tinararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. Hello, gagayam na imbag nga oras simanan. Manipod ka ni Kabsat Lina ti may patanga-tanga drama itan di ti manang biyanang. Ngam sakbay ti amin, pasensya no ulitak nga ibagbagaan day tilaan ti channel ti gayam yo, Jenna Almoite Drama. Kaya't pagyamanak tadakay latamang tartarabay kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Ngam shoutout mampay kani Edmark Batiyag, Patricia Sanchez, kani Marjorie Ann Rivera di Talusong Sur, Bangar, La Union. Kastimanti ko na ni Kabsat Lina. Dear manang biyanang, may papani ti asawak ti pagtarayan ti istorya. Nangato ti arapap na. Ti kayat na bumaknang adagos. Ngam kasano nga rod bumaknang no nakasad sa dutmat. Rogyak man ti agsalaysan. Kay, kumusta jay kalkalyam akinabaknang, Luis? Bambanok na jay tatang? Apay, awan. Awan nga rod. Isa masurunak. Nabanugak lang nagkalkali jay. Ay, kung nagtumat ngamin ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagninang tumat tikas jay. Ay na, agmula ka kitday tinatang ka ng protas. Tapno adan to apitam nga ilakaw. Kanon to paya bumakna nga kayo kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang. Ay na,
Inkakit di agaplay aminero anak kaw. May mayat ti ag sarili tatang, tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay, kat awan may. Nabayag kan ngagsapsapol iti kasta. Ngam awan mo't uray tiping abalitok lako maamasarakam. Makabannog mat nga ron tatang. Kasla masaduta kon. Ay na. Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. Napuyatan nak nga ron. Pinuyat nak yan ay tagtagainap ko idirabi lina bakit. Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimak nangak ka no. Diyak ka no mabilang tilugan ka. Talo ka no adadakkel abalay ti balay ka. Kan nagado ka no ti katulong ka. Anya? Iso masiguradok bakit. Bumak nangak kong iti mabi. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasadsadot ka mat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay ta di mo pa'y maaramin. Gapoy ti kinasadot mo. Basta marikrik na bumak nangak iti mabi. Iso nga ganos talang bakit. Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na, Luis saya. No agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaang? Aggunay ka nga. Agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam nagtugtugaw ka lang nga agsilsilpon dito balay? Saan mo't nga amin na bimak nang kat nagagat. At datay talaga anaswerte. Kita tay kalugaran tayo idi apada amamirmiraot. Idi nakakali ti balitok, bimak nang. Instant ibabak nang na. Isa pimanaw dan di ti lugar tayo. Tadi da kayat ti makikilan. Apay, agpaiso aya day jada mag-idila kay. Wen ko naklangarudan. Agpaiso day jay. Kat no damag kung adan nagdadakkel nga apartment day di syudad. Nagado kano pa iti pampasayro alugan dan. Ay, kasta aya. Iso ajak mapukawan iti namnama bakal. Patsig ang makaswerte aktumat. Akas iti day jay kalugaran tayaw. Bumak nang tantumat bakal. Papanamlina. Inak man makisag ka nanang, tay supay titangdan ko. Si Kalaang, ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anyang adda? Awan. Aday jay balay nakauldag manon. No kastamot la ka na yung sinaamon. Aglalaki kalaangan, Lina. Tilay bagbagayo mo, nanang. An-anuam ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan laken kan iti agnanayon an. Naglalayngan nan ngay. Makapanunot to mo laang, Gumagat to siguro. Nariga mo basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi kalaang no di mo sinaan da di alalaki anak ko. Sinaamkit din. Ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang. Basta nagagat ngagtrabaho. Panawam kit din day diyang asawa, anak ko. Saan, ananang? Ay ayatok ni Luis. Ada nagkinaryan mi anilaang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayong pay la amatay ka, sabo sinaan day diyang asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaang. Tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga ang manmet di anak mo, abalayan. Ibagaman mat ngagsapol iti trabaho na. Ket no kanayon kung ay bagaday taken kwa na apalayan. Ngam di nakmet dengdenggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrab-trabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Agam awan mat maramidak, ta di nakmet denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay saan mat na abalayan? Ta nagagat mat idi ni Luis. Salasim madut mat idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kaw. Isulaang mat tikas jay karagiti amin nga anak kaw. Ala, mapan ka ijay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga. Adda mat gayam kinabak ng iti kayaw. Kayo nga. Adda mat gayam na idulin a balitok kadagiti dadakkel a kayaw. Inlembeng kano dagitay hap-hapon idi tiyempo ti gubat. Anya?
Saan lagayang maitiunag ti daga tinangilambangan da kadagiti balitok? At dapay gayam kadagiti puon ti kayo. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible baka nabuyak na raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, gapotado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adon ti fake news ita. Uray inuulbudan, basta kumita day ti social media. Pudno nga ro dahil jay. Anya nga ro di tangay. Rugyak manan tagsapol iti kinapak nang. Bakit? Ni, ada ka maglagayam dito sangot ti balay nga kap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Ada ko may paramid ko kan ka, Luis. Plan-planuak nga raw no kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agay. Kano sa dinaw ti pangipwesto iti garahe. Ni, apay, ada kwarta mapagparamid mo iti dakkalagay kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basikla pa nagura yun, bumak ng tam. Ay na, sa asawang mo. Kasano kumabumak nang ka kadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka na iti tao, asaan nga amin asadot, wano istambay, kat awan napintas ang masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingkaman kay di ka nalan jay likod ti kusina. Tanay, kanayo na maurnong ti danom ijay tong galagtudo. Wen, madamdaman taong tanay. Jack penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto no adan kwarta di tadakulap mo. Alaki din, umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon, tayo busag pa ito'y kape. Tatang, buludok man tay barita yo. Nay, anuam ti bareta, halina. Ay, kanalakman jay likod ti kusina. May tani agornong mo ti danom no kas jing agtudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkap-kapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid ngam kanayon ng mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminon dyan nakyaw. Tatunggalagsaw, balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok, bumaknang to kano. Ay, una yun na dya tao. Jelasadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes nga trabaho tapno makakwarta. Hanggang jebet la agar arapaap kar aramidin nan. Dila agbain na dya always. Mala, siya ti mga ramin iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa imot papanak ita. Ay ala sana, tatang. Syakon, kababain mat kada kayo. Pagbainam ko ma, katawan ba't sabsabalay. Sakit di ati rumbang nga agbain. Takas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Nay, Luis, apay tagtagbatam tapun ti manggangay. Tagtagari, di ka naariwawa, taamangan no addamak hanggang ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na, adito'y kayo tinangilamangan day ti balitok. Anya? Adda ngamin nabuya kakasta. Saan lang ay ti unag ti daga tinangilamangan day ti balitok. Pati karag ti puon ti kay kayo. Ay na, mabagbagtit kan samat at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo day tangay bagbagamon. Agbambanog ka lang. Kandad dadaulam lang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita lang iti unag na. Ay na, gararamid ka, Luis. Ingka man kidag palas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama tautak mo. Tanyat pagkit kita am kanyak. Bagtek. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilya yaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijat at tao iti saritaan. Kan, sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan pa'y katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardang mo nga rudan day tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at taimay ka dito balay, Luis. Alyamat ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti na kay kamangam. Kang runani di asawam. Di ka matagtrabaho na anak kaw. Ultimo di ipapaaramid di asawam, di mo pa'y aramid na. Bisi ak nga ron tatang.
Busy ka nga. Agsorsor-sor nga agberbiraw iti adula amen. Di kay kadyag sasawi ti kasta. Tano bumak na nga, ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka nga at sigurado pa'y anak ka. Pinadas kong na itatatang. Nagado ngay mula kiday. Ngam nalugi aklang. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang na dyan. Ay kat gagangay na Kastalano damaw. Ngam no gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako nga garden tatang. Awan magimulat dita. Kahit ti aramida at nangarod magimulam. Awan mait. Nabayagan nga berbero kay ti pagbaknangan. Ngam awan met masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kadanto sa anak ang mapukawan iti namnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ha? Ay, jaka mo Jak met nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sus, partaan day tatang. Ha? Partaan nga dakinabak nang dita. Ha? Ay na, ay day 20 oray tatang. Dito'y gayam tayang ti birbiru kak akinabak nang. Adda nakalamang akinabak nang dita tatang. Anya? Ay, adday ta kamanin Luis. Pati bunton pagintirisam. Ay sus, ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di nyo pagan anaw? O anya, agtulag tatatang. Kalyen ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, aggudwata iti kinabak ng amakalita. Wano, bukudak akalyan. Nga, bukudak mo't ti makalik a kinabak ng dita. Ay, di nakiramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkutsin day ta daga dita. Ta mga numarsuod to'y balay. Sa pa'y panagtutudawn. Narigatayon. Isublik mo't lada gusti daga amakalik no kwa, tatang. Basta di mo pakibiyagan day ta. May sa kumalang ti saaw. Di nakpagpungtutan. Inkakidyag mula, tapno adapitem tao. Sigurado pa ay. At damot kayang bunton dito likod ti kusina bakit? Apay di mo yung bagbaga kanyak. Ni, anya bunton nga ibagbagam mo. Daytaman na bunton mo dayta. Iparit kit din ni tatang ako check ye bunton iji balay da. Hindi sa bumaknang dan, di takot kayatan. Isungay mbag, dada nakita ka bunton dito eh. Sana bunton dayta. Naurnong la daga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton dayto Ay na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kung nalang arudan. Ala, panawan nak dito yan, tadaaramidag. Anyat ko Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapankaniti ko na mapapanam. Yahaw! Lina ba ka? Lina! Ni, anyat ririwam dita, Luis. Umay ka man ditoy. Nagpiksa ka tang iwa mon. Kita ang tinakalig na ito. Abalitok ako tsara. Kung may sa atin dito. Pasig abalitok na giti bakal. Ni, yelo mangagpay so ti kolor da. Nakalim da kita? Uwin bakal. Ay naambak ng tan. Dahito yung tinabayagan ng inururay kaw. Natong palang ti arapaap kaw. Agmay-may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanan di asawam. Ay, napanagdis kita riti kwartang aramatan na kanua ngagpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikkan. Papanan na ijay syudad. Apan na kanu ila ako jinakali na akot sara kan tinidor. Nakali na. Nang kalyan na. Ijay likod ti kusina ha. Tsaka mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kolor na. Nga madumot ti makitkita kakas di ti kolor na akot sara kas kada tinidor ala ko ijay department store. Kahit apay ngay nga ijay pay la Manila ti papanan na. Kat adumot tagkilkilatis ijay sentro. Ijay mga rod ti kaya na tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalog na kadagi dyan da ijay sentro. Ay, oray ko mga rod no pudno abalitok dagijay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod nanang.
Hello, Luis. Ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Wen bakit? Kay, kumusta ngay? Saan ba kaya mabalitok di nakalit bakit? Sinan balitok lang. Anya? Kung nagtumang amin kang ka, ordinaryo lakot sara kang tinidor dagi jay. Sa bayadan apilik agatangan na lugan nga gawid na. Ano? Pikimot gayam na gajay. Kagawid ka nga rodan ha. Umay kakidit at tulungan na kagtalon dito eh. Nasakit tinagam ko lina. Napaayak na unay. Jack Macklon bakit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amom ti ayan na. Diyan mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawan. Anya, at tinasayat. Ingkagdamag kini abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapu aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kan kuana. Anya, Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inakman agbunobon. Tani, panagraraap manan. Ay nakaasi ka man. Talagang agmay-maysa ka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagaw-awid dun di asawak, nana. Manuabula nun. Apay, talaga ka di ngawa nun kontak yu kang kwana? Awang nga rodan na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kang telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa lang nga ibagbaga datatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid matlaang. Ngamawampay mat. Iso ang mapilitan aksan nga agpanawagan, nana. Hello, Luis. Ay naagyaman ak tayo mawag kan. Ayam mo ngay. Pwede ka malagawi dun. Anya ka batan? Tila'y pampanawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos na pa itif be. Madanagan kami nga rodan. Tadi ka malagawi dun. Ayam mo aya. Adaak dito Visayas. Jack agawi ditan Lina. Agsinatan. Tadang sa baling asawak dito. Kat masikugan niya Amalia. Anya. Luis, di nakmamanrabakan iti kasta. Saan ka mang rabraba? Ingkakit di ikaten dagiti pampanawagan mo. Kan ikaten timpos mo iti FB. Sige, tinik. Ada pa ipapanan ni kanya Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga asaan ngagpampanunot na dya tao. Awanay, nadadailan ti ulo na dya Luis. Jakmed nga ron, amo no api ang naramid na tikas di kanyak tatang. Inananusak iti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. Nga may supay tataganas namang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya kaong tagkidkid daw iti pasensya. Kapag ti inaramid ti anak kaw. Awan mo't maaramid, akbalasang kaw. Uray bagbaga akjay anak kaw. Natangken mo't latat ti ulo na. Di nakdengdenggain. Awatag latan at ikasat ko iti anak yo, tatang. Kumusta, Lina? Ha? Luis? Oh, Lina, kailiw ka una Mabit man lang, Luis. Ah? Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa baling asawa makunam. Si kakit di mo't namati ka la adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko kanina jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang edi. Agsasawa ka didagpay so, Luis. Grace, di ko na. Saan ka masurutan? Apay nga da ka dito'y Amalia. Kas talakalakanakan ka timang panaw kanya? Kalpasan asinikugan na, panawan naklatan? Luis, asino dayta? Ay, Jack am-amo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang. Nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis Ijay Syudad.
Kat adda anak min. Imbaga na anabayagan anatay ka. Ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak day ti Alois. Anya? Ala Luis, pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, si Kati ay ayatan. Ulpod ka Luis! Anusan kay ti manotawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Isa huston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak kangarudan? Si Kati ay ayatan. Jak kayatan day tanga amalya. Anderan nak day ta babae. Awan bibiyang kon iti dayta! Bastag sinatan! Hello kagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kaya't kumanan ngay pakamo, aday ti laeng ti channel ti gayam yo amang yap upload, kadagi ti drama abiyag, ti tao a drama ken, manang biyanang a drama, dito'y channel a Jenna Almoite Drama. Awanan sa balipay. No daman mangag, wano makita yo sa bali nga agyap upload, kadagi ti drama tayo. Dagita agal-alay ti saan damat akukwa, wano pagbambanugan. Ngam no pa'y kasta, salamat latay ti kanayon. Akadayo amang suporta diti channel ti gayam yo a Jenna Almoite Drama. Kat sakbay nga ro ti drama, hello mampay, kani Randy Tabukbuk dita Ilocos Norte, Rolando Guerrero, kani Lolita Maganay. Manipod man kani Kab sa Trico san napud no nagan, tintay idrama ita. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, adamat kapadasa kakayat ko nga ibingay, tapno mga gan nagitipadak adumdumgan. Adon tinagbalin anobyak, kat ti pakasurunak, makigidgidan ti balo nga amak kinobnobya. Rogyak man, ti agsalaysa. Tatang, yamamok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang. Hindi pa lang napanatawin. Aya, say tala ayam amom kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa yan nakasagana ide? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, aya. Ay da, awan tirong mga pagbainam balasang kaw, ta nanumo kami laeng. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo, balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jak payam mo tatang. Kan jak pay sigurado no ikasar ko ano saan. Nay, apay ngay. Kat madlaw mat na nasingpot ni Christine. Nagagat pay. Nalaing pay gayam ng aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na. Talaga nasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang ta. Saan na napintas tatang? Anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa dinagan na Christine. Dinagan na lang Kinapuno na, siyak ti agmadmadi amang yam amo ka na kayo na mabainak. Apay, ibain mo di inobyam? Apay nga ron nga inaram mo no kastamot lagayam. Saan ko mat nga inaram ka tatang? Anya, di, kasano nga ron anaadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Nabartek kami nga minidi kat nailawan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idi nabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Iso nagsasango kami idi anaginom. Anya? Iso nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasaysaya no agsina kayaon. Narigat mo't mangnamnama iti awan. Kan amangan no masikugaan, kasi may. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Taadamat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakalang ayatem ni Christine, nagagay kan nasingpay. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak ije balayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka no ni Rico. Ay, wain ka ba, guys?
Nang isang part iti asawaan na. Ang di na paimot kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay, inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adi da pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur ano, labna, wano saan? Taga po kanulang iti arak, isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay, kan naglabapay. Ay, wait, talaga nagagat da jay. Kan nasingpay. Swerte ni Rigo, ano da tim asawa na? Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na, di na pa'y laikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Jakman namoy ti dadya arikaw. Alanganin ka na, ta saan anapintas tinobya na. Ay na, an-anwam tanapintas no sadot mat kantang safe. Ugali ti numero 1 akitaan na, saan arupa? Ibagam tumanday taken kwa na kabagays. Barang sikat ti denggen na. Nakaamamwamat iti day di anubiyang pare. Ha? Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkanak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo day di. Katsigod mo't apang beauty queen tiar armo. Nagpipintas amin nga ex mo. Ha? Ni, pangasin pare. Di nakantyawan. Tamang ano pumudot tilapayag ko kat anyapay ti maaramid ko ken ka. Saan mo't pare? Ibagpagak lang mo't. Pungtot ka man nagdagosan. Ala, panawan nak dito yan. Nawan nasaya at ngay bagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Isupay ti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di ti lugar may. Adan, ha? Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipula-pul iti tao. Iso nga doon tinamam mo kiti lugaryo. Nga uray di nakinyam-am mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Oo, naikamatan. Kunak mo't andi ka rumrumor di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga nga rud matitoy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makikita da ka di tarwar. Uray ko maano di da mo anobya ka. Apay aya kasta ka matriko. Ibain naksamat ka nagiti kakalugaran kan kakabagyam idtoy. Taman ipod adda ta idtoy kat hanak ngay niya maamukan niya da. Nada umay idtoy bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam lang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisursor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak ti agtrabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Jak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayo. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayo. Ha? Eh, saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal may sa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut kun nasingput. Para makita ano saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang dayta. Ta siyempre, nabiit kami pa lang. Isa narigat tagdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Ay, kwa? Diyang arod amaw no kasano nga ibagak dayta. Mabainak nga may. Anya dayta aya. Ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ipudnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramidog kabagays. Ibagamon no anya dayta. Di naktaktakon. Ay, kwa? Adda ngamin inarim ko balasang ije ilay. Kat inaklon na. Iso nga adan nobya. Ha? Kaya tiyo no mga sawak manan kabagays. Nikat sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidon. Suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay.
Sigaw da waitress iti inuman. Ngam di inaklon na, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay, uwan ka ba guys? Nasingpot mait, kan napintas. Iso na lang ta, ubing sa unay, may dilig kanya. Apay, manot tawon na ay 23 lang ka ba guys? Anya, ay kat paliiwam pa'y anaimbaga. No talaga mo't nga ay atin na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia ka ba guys? Mariknak mo't nga ay ayatin nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Kan kasapulang mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka, kabagay. O anya, ready kan Alicia? Agawid ta ni balay ta yamam mo kay ti anak ka. Kwan, kaya't nakngata para kan ka, Fidel? Ay katuan awan mo't maramidan ano kayat kumanan ti mga sawa. Kan yamam mo kamot lang kadag ti kakabagya. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Uwan nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat ti makaam mo. Nagpintas mo't ang tinsangpot yung anobya yung tatang. Kasano ang napasungbat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Ay, saan ba't Si kamay, 23 na. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo dayjay? Saan nga amin nga ubing kan napintas, kat guwapo kan ubing ti kayat da. Dapat lata dagitay lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia kadagita. Wen angam. Ore, saan kayo ng mga sawa? Talakay kayo. Apay, di mo kayat ang mga sawa akmaran, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Oh, naimbag no saan na kayo alukon na jay? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel ti panagtalagkaw kanya Alicia. Ti nagtulok ko na jay, tada nagkinarian may. Ni patay lang, ti mamagsina kada kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga damas sa uti tao kada kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag, agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo matandatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna andak pa yung Ay kat, anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genobia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintiag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka no ubing nga dayo Genobia nang Genobiam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalaing sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kung amad lang napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahil talag sipsipot itipadayo at tao tiyar aramidin nyo. Madama na boyfriend ko ideya ngam sininaak ta nagsadumot. Orag bakbakat aklat na balasang ano kas jati masawak. Oo, intarayan da kakit di Samot Agad ka nung ay ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan, nalalibtak gayam ni Fidel ngam si kare ikaw. Masurunak iti da bakit dalya. Nalay nga kantyaw kat nabakitan ba't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjekan ka. Kasabali dinar mo. Ha? Kurso na da nakangamin dayjay pare. Aya,
Ay, oray pa nga taisuntag may sa babae di tilubong, gat tututupan. Bakbakitan. Adayaw ngay na unang siyak. Kundi dilaw na alas kano tinobyak, ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbaga anakan kasi ka. Agpaisumat ana alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin di nobya na. Kaubingan na pa igyam. Ay, saka mo't. Armam kit din ni Dalia, tagpada kayo ti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpaisumat ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga ibagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga di nobya ni tatang. Naka-short pant man ang naging indayon at di po unti mangga ni tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit-kitam dita. Awan. Panawan nak dito eh. Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka iti babak nang dayta. Bak nang tayo, kat saan mo? Ni Reko mat. Igaraw naman ang kina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, lakay. Nakaluto ako niti pamigatan tayo. Ay, naagsinatan, Christine. Ala, karireeng mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditireeng mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat kung may bagaray takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay na awid nak itoy. Kuna mga agkasartan to. Kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga dya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isung agsinatan. Iturod kan iti balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na ken ka. Jak nga ron ay ayatunan. Nag-expire yun, ti panagayat ko kenkwana. Ken jak inayat iti husto, tatang. Kagud wala nga panagayat ni nariknak iti kenkwana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga ron ni Christine. No kastamat lagayam ti aramidem. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo Nagisangpet kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing kan napimpintas ngem ni Christine. Kakasiak akan kantyawan da. Ibagbagada an alalimtak kayo ngam siyak. Ta napimpintas kano nga dayo ginobya yo ngam ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak Ay, jaka mo ken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon kenkwana. Ay, sinayang na day di anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga ron. Wan nga rod Ket no isaw ti para luto may iji balay. Awanan ati aglutaw ta pinagawid na matang. Apay Genoviam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutuain ka ba guys? Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapik no kwa Paliiwam naimbag tanusadot matlaang sinaamlaangon. Ay, saan ka ba guys? Nagagayt ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kumanti kasarmay. Katadakan ka dayta, kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka, kabagis. Adula amin na itakasar-kasar. Saan na masapul dayta, tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama ito ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay tayo iti kayat ng aramidon. Kan may mayat matlaang no agkasarda, ngam ti agnanayon nga agdenada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya, tatang. Nagubing ti asawaan nyo. Awan mo't problema iti dayta, anak ka. Di yukit di sinaan.
Ang mga jay pensyon nyo lati almarin na. Imposible, akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapoy ti kwarta. Ay kahit makamukaan niya ti panunutan. Basta siya, desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Isa tulagan tayo ti kasar may. Ada pa'y sadsadot na. Di payagluto. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukun na. Nay, kita akabagays. Di mo panuynuyan, Genoviam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay. Tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam. Ang mga nusikapay lati mga sikaso kan kwa na. Saan may kabagays? Aglot-loto mat ni